Bulgaria siaga tinggi merespon ancaman serangan rudal Iran gara-gara mendukung Amerika Serikat. Sebelumnya, Iran menegaskan tidak akan segan memperluas serangannya, termasuk menyasar markas militer Amerika Serikat yang ada di Eropa, salah satunya di Bulgaria. Menteri Dalam Negeri Bulgaria Ivan Demerziv mengatakan bahwa negaranya telah memperketat keamanan. Keamanan yang diperketat adalah sekitar Pangkalan Udara Besmer, lokasi markas militer Amerika Serikat untuk mendukung operasi di Timur Tengah. Di dalam Pangkalan Udara Besmer tersebut terdapat pesawat tanker pengisian bahan bakar KC-135 dan ratusan personel militer Amerika Serikat. Kementerian Dalam Negeri Bulgaria telah berkoordinasi dengan Kementerian Pertahanan dan Perdana Menteri dalam memperketat pangkalan udara tersebut. Bulgaria menyatakan pihaknya terus memantau situasi konflik Iran dengan Amerika Serikat. Pemerintah Bulgaria bahkan memperketat keamanan lebih tinggi dari tingkat ancaman yang dilaporkan. Днешната ни среща с вас, съвместно с министъра на вътрешните работи господин Иван Демерджиев. По отношение на базата в Безмер, координирано с Министерството на отбраната и под ръководството на министър-председателя сме предприели всички възможни мерки, включително сме се подсигурили, като мерките, които сме предприели, са за много по-високо ниво на заплаха от тази, която реално се докладва по линия на службите и постъпващата информация. Следим постоянно ситуацията и процесите и ще продължаваме да прилагаме мерки, които са изпреварващи и са в много по-голяма степен интензивни спрямо нивото на информацията за заплаха към момента.